Benim sorum mındayda. Azır oruzda karmatasa o etekке gelip ko. Ova. Oşol gündörde bir gündörle karmak berебиз peki? Ova, gündörüne karmap beresiz. Egerde 7 gün etekkir gelse 7 gün karmap beresiz. 6 gün bolsa 6 gün karmap beresiz. Uda karma şart emes, bölüp karmasanız dele gündün sanı toltursanız esep bolot. Aha. Baktılı olunuz. Ayız uçurunda alsırap kıynalbasak, oroza karmasak bolabı. Yok. Ayız uçurunda oroza karmasanız günö bolosuz. Etekkir gelgen uçurda ayal kişi oroza karmasa bolboyt. Aram günö bolot oroza karmasa ötpöyt dağı. Sorlu biz gelince soruza karmasan orozoda degen karma atkanda gelince etekkir gelip kaldı da. Aslında 3 gün oldu deme atkanda karmabay. Anan 3 günden keyin toktodu dep anan kayra karmap bastagан. Anan kayra 2 gündө мындай кармап жүргөндө biraz неме болуп тур да. Аnan ошол кандай болот? Ошол да күндө карыз болобу же кандай эмне болуп ошону түшүндүрүп. Ay neme ayızdın en azı 3 gün enge 10 gün. Anan oşol 10 gündün içinde ayız kurgap kayra gelip kayra getiverse taza gündördün bardığı ayız gesep bolot da. Demek 3 gün ayız anan 2-3 gün taza olup dağı bir gün kan gelip atkanda o demek 3 gün 2 gün 6 gün ten bardığı ayız bol eseptelet. Oşol gündördün bar oruza karmaganga bolot karmagan oruza ötpöyt. Bul adam oşol 6 gün oruzаны karmap berүү mildetli bolot. Arılaşıp gelgen tazalık gündür ayızdağı ayız gesep bolot. Arılaşıp gelgen taza gündür ayızdağı ayız gesep bolot. Түшүнүктүү. Рахмат. Кудай таалам. Кээ бир аялдар бар да, мен орозо кармап кое берейин, кутулуп кое берейин деп айыз көрсө деле орозо кармап бер, бул өтпөй турматты бир турганым. Өтпөйт бул. Жанагы түбү тешик чакага суу куйсам толбогондой, кой толтуруп ала берейин деп куйгандай эле кеп болот да. Шариаттын ушундай. Кудай таалам орозоңузду кабыл кылсын. Этеккир көрүп жаткан учурда telefondan sürelerde okup tursa bolovu. Jatardan aldın ayatal kürsüyü okup koyum. Bul uçurda künö bolvoyu deydi. Telefondan sürelerde okup turganga bolot uksa bolot. Telefondan ukkula okugan bolvoydu. Etekir görün uçurda. İşte köp uçurda Al-Bakara süresini koyup iş kılıp jüre veremiz. Özümüzçe söyleşebiz, anın arasında al özünçe bolu veret. Kur'an urmasızlık kılgan bolup kalbay. Urmasızlık bolup kal. Çok degende bir adam okup turgan boluş gerek. Şımdıca yupkanı turup giyse günö emes biro jıgılıp ketpesin degen söz. Ramazan ayında ayal kişinin ayız gündörü karmalbay kalgan ortosunun kazası je karızı kanday karmal. Gününe gün karmalıp beret giyin. Gününe gün karmalıp beret. Orozo turалы да аялдардын өзгөчө күндөрү болот го, ошондо орозо тутуу кандай болот? Аялдардын себептүү күндөрү бул айыз көргөн күндөрү. Бул күндөр орозо кармаган арам, күнөө. Orozda karmap koyu vereyim degen tuğra emes. Egerde bir ayal ertemenen oşol oroza karmavat düştü ayız gelip kalgan uçurda anda bul orozon ulantpayt. Birok oroza karmaganda ötkörö beret, birok orozos buzulup kaldan sizlere degen söz da atamak çevirse bolot. Endi bir adam oşol ertemenen ayız görüp anan düştön keyin misal üçin je düşkö çeyin ayız bitip kalgan bolsa bul dele oroza karmabайт, antkeni толук күн болгон жок. Ошол себептен булар ошол орозо кармаганда өткөрөт, бирок бекилип тамак жесе жашырынып ачык жесе болбойт. Элдин көзүнчө уят деген сөз. Бирок орозо кармаган арам ниет кылган анткени шарият тыюу салат. Орозодо этеккир келсе, орозо бүткөндөн кийин казасын тутуп беребизби? Ооба. Этеккир келгенде автоматтык түрдө орозоңуз токтогон болот. Бирок ошол күнү элдин көзүнчө маймаңдап жей берип этеккирим келди деп мактанбай, ошол элден бекинип барып элге көрсөтпөй жейсиз. Анан кийин айттан кийин ошол канча күн этеккириңиз келсе, ошончо күндү иншалла кармап бересиз. Кээ бар, мен орукчамын деп, мен этеккирим келип атат деп базардын ортосуна отуруп самсы жегендерин көрөсүн. Азыр көчөдө кетип атканда суу көтөрүп жүргөн, башкаларды көргөндө жаман көргүн келбейт, бирок кайсы бир деңгээлде жийиркеничтүү мамиле кыласың да. Канчалык ушунча адамдардын ороз экендигин ойлоп койбойбу? Кантип бул? Пайгамбарыбыздын доорунан кийинки сахабалардын доорунда капыр болуп туруп, балам, көчөдө тамак жебе, мусулмандар орозо, алардын жүрөгүн оорутпа деп ошентип айтчу экен. Ал эми биздин мусулмандар мусулман болуп туруп көчөдө самса жеп жүрөт. Кудай садаган кетейиндер. Андай болбойт. Айтыш керек, уят болот, балам, антпегениң деп.
Tалтөөнүн чак түшүндө бели сомодой болгон жигиттер ошол жерде бир колунда лимонад, бир колунда тамак жеп жүргөндөрү бар. Андай болбойт. Орозодо урмат болуш керек. Орукчан болбасаң уруксат тура, бирок ошону элге көрсөтпөстөн ашканага кирип, бурчукка отуруп, тыпый отуруп жеп албайсың. Элдин бардыгын адам ашказанын баарын ойготуп жибербестен. Адамда ыйман деген, ыйва деген, уят деген, адеп деген, авир деген, намыс деген, ариет деген нерсе болуш керек. Урматтуу бир тууган. وعن معاذة العدوية أنها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. Keyinki hadis İmam Müslim rivayet kılgan hadis. İslamdagı en çoğun bir erejeni bizge düşündürüp aytıp beret. Jana Ayşe enekemizden öte bir ulu alim, mujtahid ekendiginden kabar beret. Dinimizde erkekler kanday bir darajaga jetse, ayalдар da oşunday darajaga jete alat ilim meselesinde. Erkekler bilgen ilimdi ayalдар dile toluk turda bile alat. Ayalдар okubaş gerek, ayalдар bilbeş gerek degen düşündük yok. Dinimizde en çoğun ayaldardan bir Ayşe enekemiz. Muna. Hazreti Muaz el-Adaviyye aytat. Hazreti Muaz el-Adaviyye aytat. Ayşe enebizge emne üçün ayız görgön ayal deyt, orozonun kazasını tutup beret dağı, namazın kazasını okup berbeyt. Bir ayal 10 gün ayız görse 10 gün namazды okubayt, birok keyin okup berbeyt. Birok 10 gün ayız görüp oroza karmabasa 10 gün orozonun kazasını tutup beret. Ayşe enebizin akıldılığın karagılı aytat, biz oşunday bolot elek deyt. Ayşe enebis ayt, biz oşunday bolot degen Ayşe enebis, biz ayız göröt elek degen emes, balkim Peygambarın ubagındagı ayalдар da ayız göröt ele degen söz. Ayız göröt elek deyt, anan oşondo biz orozonun kazasını tutkanga buyurulat elek dagı namazın kazasını okuganga buyurulbayt elek deyt. Boldu, жооп бүттү. Sen bilesin, antkeni bir yerde filosofiyalık bir mani var. Anam bu yerde degen orozu degen az da 10 ele gün da, namaz degen ay sayın gelip durat. Ramazan degen yılda bir jolu dep filosofiyalık ana aytıp bunu aytıp sana düşündürgüsü gelip hıcalat bolup oturgan jeri jok Peygamber aleyhisselam. Ayşe eneke ne aytты? Sünnet şunday dedi. Uşinti Peygamber buyuruyt ele, minti buyuruyt ele. Yaqin jürögünde ıymanı var adamlar Peygamber'in sünnet şunday degenge makul boluş gerek. Birinci sen baktılılık sünneti karmanuda. Sen sünneti karmanganda jaşooңа baktılılık gelet degen etikat geliş gerek. Andan keyin sende problema jok. Her bir sünnetin tüyünü izildep, anan kayaqa barat, kayerda hikmati var, kayerda anın bir filosofiyalık özgöçölük manisi var, kayerda bir nesesi var, kaysi bir Sokrattın je bolbosun Platonun sözüne okşoşup ketken, je da bir makal okşoşup, anı ejetin keregi jok. Anki sana sünnet ekeni boldu. Oşenti buyuruyt ele Peygamberimiz dep sözdü bütürdü. Çındığında жооп mına uşunday boluş gerek. Hikmat, anın içindeki illat, anın sebepten izle bizge mildettü emes. Bizge Peygamber ayttığı oşol jetiştü. Eğer de Peygamber aytkan jetiştü emes bolup daga bir neke surap atkan bolsa, anın imanında güdük var. Bu adamlar imanın жаңыртып, daga Peygamber gözünü tanıştırıp, özün Peygamber tanıp daga imanın kişine kötörgön hareket kılış gerek bolot. Bolboson buların imanında korkunç baran. Keni Peygamber aytkargan degen sözün özü buga jetiştü bolbay atar. Demek bu adam Müslüman bolup baktılı bolu albayt degen söz. Bu adam eğer de Peygamber derçiginde bakıt bar ekeni düşünbösö, anda bu adam baktılı bolu albayt degen söz urmattуу bir tuğandarım. Sünnet karmana sakaldar jayında bardığı jayında, birok etikatında Peygamberdi erçiginde bakıt bar dep bilbese bu adam söz türde baksız bolup kala beredi. Kafarat orozosun karmap atkanda ayalдар misal üçün ayız görüp kalışı mümkün. Ayız görüp kala turgan bolsa, anda bul üzür, ayız görgön ulap kete beret, anı menen kafaratı buzulbayt. Je oğru bolup kaldı. Oğurup kaldı, oğrugan sebepte açıp kaldı. Oğuzunu açkanda kanday, oşol oğrozu açkanga mümkünçülük bere turgan dengeldeki oğru menen oğrusa, mına uşul adamda oşonu menen kafaratı buzulbayt. Anan özün özü oğurtup bar, kolun kesip alıp bir nese kılıp, je olsa hijamanı göbürek aldırıp, kanı getip kalıp barıp, uşintip özünün bir hareketi menen oğurup kala turgan bolsa, andan urmatı bir tuğanım, onun kafaratının oğrozosu emne toktop kalat, oşonu menen buzulup kalıp, kayra başından baştanga tuğra gelet.